Ladies and gentlemen, next final game, boys category board 2006 final game between Harju JK Academy, Must from Estonia against Harju JK Academia, Punane from Estonia. Harju JK Academia Must lineup today. Number 3, Markus Johannes Leivategia. 4, Renmer Silvester Neitla. 8, Rico Randväli. 9, Sander Alamaa. 11, Captain Ander Josef Kose. 12, Karl Jorven Watzel. 13, Mark Kork. 14, Janari Vaher. 18, Ville Kivisilla. 22, Oliver Kullamäe. 33, Romet Pärn. 69, Algis Kelder. And 77, Martin Vihuri. Coach Taavi Viik. Harju JK Academia Punan lineup today. Number 1, team captain Robin Veskioja. 2, Fred Ernik Sarna. 6, Toni Varjund. 7, Hannes Planken. 10, Patrick Kristal. 15, Hugo Kirs. 23, Martin van der Hoven. 24, Christopher Kruusimäe. 25, Nikita Obrashov. 39, Christian Järve. And 96, Kevin Alles. Coach Taavi Viik.
Sild kuule kordas kohe esimesel võimalusel, liiga kauaks jääb venima. Harju JK Akademia punainen first goal scored by number 24.
Christopher Kruusimäe.
Final score of the game. Harju JK Academia Must 0. Harju